ngiyabonga mina noma kusho ukuthi indaba yasezulwini ngiyumntwana omncane ngiyafika nasesikoleni ngiyacela kuShembe lapho ngingafundanga kahle ngithethelele Manazaretha nami ngithethelele amen. Bafowethu Inkonzo kaShembe lena bekuxoxa uShembe la mina bengiphimisela izwi likaShembe ukuthi umbhalo njengoba ubhalile nje kule ncwadi yakhe esabatha. Bafowethu sifike lapha ngamunye okuthunywa emndeni yethu mayibonge Nkosi. Bafowethu Inkonzo kaShembe uma ugejeke kule nkonzo ekade ifundwa manje futhi inkonzo yesabatha awuyizwanga yonke ngoba sesizawuvuselelana manje eManazaretha ukuthi njengoba sikhona kulobo buNazaretha kumele masenzeni. Siyacela ke kuShembe oyingcwele asiphe indlebe ezokuzwa abese ngipha nje izwi noma lilodwa elizophilisa abantwana bakhe amen. Amen. Mina ngiwumfana kaNcama kuNongidi ethempelini ekubuseni amen. Ithempeli nje abantwana abasebancane abasebasha sizalwa izolo Manazaretha sizalwa izolo ntambama. Siyacela ke ukuthi nginibengelele eManazaretha ingcwele. Bafowethu ngizawucela ngesihlabelelo sika 99 amavesi ngelela uShembe azongithawona ukuthi ngiwasabelele. Ngicela kuShembe uba uNkulunkulu asiphe uba ngiyisangoma manje ngabe ngibhema icuba ngilikhwisha ngemva ngapha nangapha ngifisa abantu abadala ngicela ke ingilosi kaShembe ezohlala kimi bafowethu ngoba mina ngumuntu wasemhlabeni nginezono futhi ngizalwa abantu ebabesona. Ngizawucela ngalesihlabelelo ukuthi uShembe aphela abantwana basevukani indlebe ezokuzwa uShembe mayikhuluma nama bese ngipha amazwi engizakwakhuluma azaphelisa abantwana bakhe amen. Namhla sangisele ngedwa kubantwana amhla sangisele
Nazareth engcwele. Ngishilo ngathi sifika izolo kulo Nazareth, izolo ntamba. Izolo ntamba emini usuku ila izolo. AmaNazaretha abebhizi elungiselela isabatha mayibonge Nkosi. Amen. Abehla nyuka emagcekeni emizwe isemkhulu. Elungiselela lo suku olukhulu kangaka mayibonge Nkosi. Hayi bafowethu isabatha likhulu kakhulu ezulwini. Sabatha likhulu kakhulu ezulwini. Ngithi kwakunesangoma esangazisa ukuthi leli sabatha laliyini. Ngelinye lamalanga siyafika lesangoma sithi ngane yami uShembe usikhipha ngo12 esikhogweni entobo zonke zamajela khona ngo12 ngolwesihlanu uShembe uthi uyazivula isikhoko athi asihambe semakhaya ngalesikhathi isixova labajeqe bethu sibonda nezitambu zethu sebefikile basibhekile uthi ngane yami kodwa makushona ilanga sibe sesisuka siza la ekhaya ngoba la ekhaya la kugcinwa khona isabatha uma ngeke ahlula ukugcina isabatha la ekhaya kusho ukuthi thina sinayo indawo sophinda sisenomlilo njalo ngoba kusho ukuthi akukho la sophumula khona bafowethu isabatha leyo ngilungiselelwa angazi ukuthi kufanele masenze kanjani ukuze sibone umbuso kaShembe oyingcwele ngoba bafowethu uma sesibone umbuso esiwusebenzela soqala emndenini makhona umuntu okhona la ethempelini onomuzi angawungeni eNazaretha mayisuka la ntambama acela umuntu amthemba abahambe lo muntu bokhuluma udaba la ungabi khona umuzi ongawungeni eNazaretha njengoba kwathiwa soqoka lengubo yokuqoba yasezulwini bafowethu ingoba kwathiwa sizosebenza sihlanganisa abantu abaphilayo bese sihlanganisa nabantu abangasekho abantu ke bathi amaNazaretha akhonza amadlozi thina amaNazaretha asakhonza amadlozi thina sikhonza uShembe oNkulunkulu emhlabeni nasezulwini kodwa imindeni yethu engasekho siyayikhumbula emakhaya mayibonge Nkosi amen bafowethu uma umuntu ehluleke kubo emsamo ngoba noma ungenza kahle la esotweni noma ngenza kahle la esotweni kodwa uma ngihluleke kithi umndeni wakithi uzongilanda kuShembe noma ngaliphasa lika Shembe izulu kodwa umndeni wami uzongilanda uthi yebo Shembe uliphasile lakho izulu kodwa lethu akaliphasanga akabuye kithi azohlala la sikhona uma bese emgodini nami ngohlala khona bafowethu angazi imizi esihleli kuyo soyiphatha kanjani bomama ngangibuza nje umbuzo osithipha zikhona yini izitsha zobaba emakhaya zokudlela zikhona mayengekho ubaba senziwa njani leso sisi siyawasha sibeke kungenzeka khona umama ongasenayo ubaba la kodwa khona ngokwasezulwini noma siwahamba emhlabeni ukhona lo muntu onjalo isitsha sawo lo baba siphi isitsha sikababa la ekhaya sowedlula emhlabeni kodwa isitsha adlela kusona siphi ayisekho impendulo sikhona siphi ngoba phela ndizele emapletini siphi ngoba phela lesitsha lesi funeka sithengwe noma ubaba kasekho bese sihlala lapha ekhabetheni uloko mawasha izitsha ubese ukhipha uyasiwasha ukhumbula ukuthi wawunendoda uma kufika umfowabo wendoda bese ukhipha lesitsha ubese uyamphakela sikhona amaNazaretha umfowabo wendoda mabefika kini beze kini ubaphakela epletini zefaith bobaba izitsha lezi zenemele kwathiwa asidele kuzona sadlela kuzona amen
inkomo eliphuzela kuzona lezi ezifaya uShembe athi singaphuzeli kuzona ha asiphucuzekanga lokuphucuza kwethu kuzosaphi eNazaretha weba mama uyabona ake nginithiphise kancane ngimxwayise umuntu osebenentata njengalamakhosazana naba omama abahleli ngaphambili abafake ingubo shosho ukuthi ngeke bayigqokile ngubo ingekho lento engizoyisho njoba khona ibhokisi lapha kube lafika nabo lela bhokisi ngisho ngabe indoda ingahamba emhlabeni izikhona izindlu ekhaya egcekeni ziziningi kodwa ulala endlini engekho leli bhokisi ngoba mawulala endlini engekho leli bhokisi indoda kusho ukuthi isuyalile lendlu njenebhokisi lomshado wakho awuhlukani nayo noma ingakhona enye nobucwebo obunjani kodwa lendlu enebhokisi lomshado wakho awuhlukani nayo ngoba uma usuyolala kwenye indlu shuthi sumshila ubaba kaBongani sumalile uzofika enohlaleni noma ngaba msekho enyameni kodwa uzofika enohlaleni obani angithi nzile ukuthi iziboshwa eNazaretha ziyavulelwa ngoLwesihlanu angithi sivumelana uShembe uzicishile izikhokho zakhe ngoLwesihlanu ake ngibuze manje esibhedlela kunobhayela lapha esibhedlela ngiyabona ubhayela lo bhayela ucisha lo uma unengane yangena kulo bhayela ongakazi uyilande yona ikephi namhlanje njengoba kuyisabatha thina sibathe la isabathini makunengane nomuntu wakini wangena kulo bhayela washiswa eNazaretha cha mina ngifikela isodeni ngemsulwa namanje ngabe imsulwa ngoba kunezinto ezenzekile singakafiki kuloku kukholwa umuntu ahambe kuthi uyobeletha esibhedlela abuye sehamba ngezandla kuthi uyipingane athi uyishile esibhedlela leyo ngane yayingenaphi uShembe namhlanje uzicishile zonke izinto ezumlilo kepha leyo ngane mayisekubhayela iyasha namhlanje njengoba kuyisabatha nje ifuna mina nawe hayi bafowethu asibhekeni lapho sisuka khona emakhaya singabahle size esontweni kodwa masingeze emakhaya kube kuhle kumbi yabo nje ngithi umkhokheli zukwana lo amen umkhokheli zukwana angithi kulobu eNazaretha uShembe unengilosi zenkonzo zonke la khona ingilosi yesabatha ayifani ka14 zehlukene zenza umsebenzi ongefani ma kusuka ilunga lebandla lakho selifika kuwena umhlanga njengoba lifika namhlanje kade ku14 bonini 14 lifika namhlanje selifika nebhuku selithi bhala la kubane sewumkhwabanisi lapho lithi bhala ngesabatha lithi bhala into yesefungo ngesabatha ingilosi yesabatha iyodwa ingilosi yesefungo iyodwa uma sengifika nebhuku kumkhokheli noma kumshumayeli sengithi ngibhale la kade ngingange sefungweni angithi siyakhwabanisa lapho kodwa manje sikhwabanisa kami ngoba sesibopha nomkhokheli ukuthi uthena kubhalwe kubhalwe ukuthi ubukhona esefungweni kade ungekho hayi bafowethu mina ngake ngaya lapho kwenziwa khona ezulwini lapho kwenziwa khona izefungo uma ngifika lapha ngafika kubhala ukuthi isifungo singena ngo6 ntambama kube sekubhalwa ukuthi ufika esikhatsini bese kubhalwa ukuthi ugidile yini bese kubhalwa kuyakugcineni lapha kuyiwa lapho ngangifike ngeze u23 ngaqede nganganikeli ngonichazela ngelinye ilanga ukuthi nganganikelanga kwakuthini ngoba ngijahile ngiyaphuthuma uma sengilela endlini izikhona insizwe kade nginayo la esibonakalisweni naye ngemva kwami
uma sengilela endlini ngigidile ngakwenza lokhu uthi uShembe ugidile kodwa u23 wakho awuphelelanga bese vuka akunika ibhuku ngaphezulu kwami athi awubheka igama lakho la bese ngiyalibheka igama lami konke ngikwenzile kodwa lapha kufanele kufike khona umnikelo kubovu kubhalwe 0 ababovu shaya icross Inkonzo yalobu Nazaretha inkonzo nenkonzo inengilosi yayo elobayo uma sewufika uthi lodwa namhlanje wena kuyisabatha kade sefungo noma sewufika emhlanganweni hayi manje ibhuku lami ibhuku lesefungo lihlukana nomnini futhi sesibopha manje umkhokheli nomshumayeli ukuthi abuye esazoqula akazukwana amacala sehambile emhlabeni kwethiwa akazoqula wami esondweni ukuthi lana kwakwenzakalani njengoba noba nanibhalana la wawuthi umkhokheli ukhona lo mshumayeli wawuthi ukhona lo engekho bafowethu uShembe uthi Amen. amen amen Amen. Bafowethu uShembe izinto ziyasixaka kodwa uShembe usinike lonke ithuluzi. uShembe usinike umthandazo wokulala. Uma ufuku lo mthandazo wokulala ufunde bese ubuye ubheke ukuthi uthini kumuntu. Ubusuke emthandazweni wokuvuka uthi vuka nathi sokhanyiso ngale mini yakho. Vuka nathi. Uyabona ukuthi ma uhamba uthatha indlela ungasitabelelanga isitabelelo somthandazo wokuvuka unecala ngoba njengoba kuthiwa khanyisela amehlo ethu ney'nhliziyo zethu eyami inhliziyo uma ngihamba ngingasitabelelanga isitabelelo sokuvuka kusho ukuthi angiyicelelanga usuku. Obani abanomakoti abakhona la ethempelini nobaba bakhona bakhona amen nikhona ake ngibuze ngubani okathuswe umkakhe la kunina ethi vuka nathi sokhanyisa ekuseni ngo4 bakenze bomama ubani okathuswe umyeni wakhe nje ekuseni ngo4 uthusa umyeni wakhe athi vuka nathi sokhanyiso ithuka indoda akadilele iqokekile ubuthongo akekho kanti nizonzana esoteni maNazaretha asithuswa thina sithusa nini hayi uNkulunkulu akanikhumbuli bafowethu lapho ngone khona ningithathelela ngizawunika lensizwa izozichaza yona ukuthi iwubani wakabani
utshela abatwana ukuthi uShembe uthini kuba. Amen. Inkosi ibuseni izile. Amen. Ngiyalikhetha uNyazi lezulu. Ngibabingelele abangcwele phansi kwelikhulu igama lenkosi ethu uNyazi. Amen. Lo oguqile umfana wakwambili eintabeni zasembumbulu. Ngiyabonga ke nami uNkulunkulu angimeme enkonzweni yakhe yesabatha elikhulu kangaka. Nokuthi ngize ezweni engingalazi. Mhlambe ke khona ukuzolunga empilweni yami. Nokungena ke emzini kaShembe. Uyihambe ucela ulihamba lo hambo. Kuthiwa ke uye emzini othile kaShembe ingelosi yakho uzoyifica khona nalento oyifunayo. Yiko ke ngikuthanda ukuvakasha ngiye emzini kaNkuluNkulu ngoba ufunda into eziningi. Ngoba ke sihlangene ngendaba kaNkuluNkulu. Ngizocela ngesihlabelelo 57. Ngicele nami uNkulunkulu kuba angiphe amazwi azowathanda ukuba abantwana bakhe bawezwe. Nokuthi lowo ohlele endaweni engafanele uNkulunkulu amsuse lapho. Nami lapho ngihleli khona uNkulunkulu akhipha amazwi azokwenza ukuba ngisuke lapho ngihleli khona. Amen. Amen. Sifuna indlela indlela
Amen. Amen. Ngiphinde ngibabingelele abangcwele bonyasi. Amen. Bangcwele ngilapha ngizofuna indlela yokuya ekhaya. Lapho ngavela khona nawe lapho wavela khona. Kodwa owazi indlela uShembe uNyazi lezulu. Amen. Amen. Uma kuShembe owazi indlela lokhu athi sikwenze siyakwenza yini. Uthi uShembe njengoba ngithe ngihlabele sihlabelelo ngenzela ukucela. Uthi khona abantu abahle abathi noma bengasukumanga bakhulume esontweni uma kukhishwa inkonzo kodwa babhala ukuthi bashumayelile. Uthi ke khona abantu othi uma ehlale phansi wangasukuma solo ukuthi asukumanga ngani. Khona futhi othi mesukumile asola ukuthi yena usukumeleni. Ngiyacela kuShembe noma ngabe ke bekungafanele ngisukume ngoba ungazazi wena uthi umuhle kanti phambi kwakhe awumuhle. Uyasoleka ngento ongayazi wena. Ngicela ke makukhona lelo chashazi manje uShembe alicishe ngifanele kuma phambi kwabangcwele. Amen. Amen. Ngicela ngiphe amazwi azophilisa abantwana bakhe angaphumi kumi aphume kuye. Amen. Amen. Ngicela incwadi ngithi zibe u3. Kuhle masi 23 sisezefungweni sikhulume ngento yesefungo. Sikhumbuzana ukuthi uShembe wethe isefunge sana. Uma futhi sesabatheni kuhle sikhumbuzane ngoba isabatha liyabulala. Ngizoxoxa indaba yenzeke ekhaya ngesabatha. Mhlawumbe izokusiza nawe. Cela incwadi uExodus 20 verse 8. Phinde kube uExodus 32 verse 12. Kube uIsaiah 56 verse 2. Simenyiwe Sina sonke simenywa ay Nkosi Yebo. Exodus 20 verse 8 ifundeka kanje. Khumbula usuku lwesabatha. Ithi asikhumbule usuku lwesabatha. Olugcine lube ngcwele. Ithi lolu suku aligcine lube ingcwele. Verse 9. Wosebenza insuku ezisithupha. Ithi le ncwadi uNkulunkulu usinikeza izinsuku ezisithupha esiyokwenza ngazo intando yethu. Lwase luba lunye nje lwakhe. Wenze wonke umsebenzi wakho. Uyokwenza yonke into oyithandayo ngalezinye izinsuku bese kuthi lolu lwesabatha uligcine lube ingcwele ugcinele uNkulunkulu. Verse 10. Kepha usuku lwesikhombisa. Usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uThixo wakho. olukaNkulunkulu uNyazi lezulu lolisabatha. Ungasebenzi umsebenzi ngalo. Ungenzi lutho lwakho ngalo. Wena nendodana yakho. Wena nengane yakho. Belibambe kancane. Abantu abalana abanezingane ezingekho ziyaligcina nisabatha ekhaya. Ziyaligcina.
Umuntu onengane la engekho unesiqiniseko sesingakanani sokuthi isabatha lisagcinekile njengoba la esabatheni. Ngoba uzobona kungena izulu ekhaya kusho umuzi kanti ubudedengu bakho isabatha ekhaya bese lishisa umuzi. Uma unengane engasabathi okwenza sure ukuthi i-microwave uthathe uyivalela ucisha amaswishi wabeke phansi uthatha i-microwave uyikhiyele ekamereni lakho ngoba uzofa uma uzuphela ubulawo wena ngokuthi isabatha uligcina ekhaya. Ngicela uyibambe kancane nje ngizothi iqhubeke. Uthe ubabelele wabona kusho umbhede samhlupha lesibonakaliso wabona kule kusho umbhede wazi wathandaza wabuza uNkulunkulu ukuthi yini lento engiyibonayo. Wayesefika ukhulu uthi ukhulu ubuka la ekhaya umuzi nje bese kuthi ngezansi kube omunye umuzi wakamkhungo njengalapha endlini yokusonta kubiyiweke uthango lwasekhaya. Wayesethi ke ubaba ngoba uzwela umuntu ethi wenza ubuntu awothi mangabe ubuya kotheza unqamule la ekhaya bese wehlele eduze kwakho ngoba iseduze lendlela kanti useyashayisa ezulwini nasethongweni. Uthi ukhulu lo muzi njengoba ubona kusho umbhede kuzosho umuzi wonke ngoba wena udedela lo muntu ngesabatha anqamule egcekeni ethwele izinkuni. Ngibuza ukuthi wena mangabe unengane engaligcina isabatha uyishiye ekhaya engaye esontweni engazi nokuthi yini uShembe i-microwave uyithathile niwayikhiyele ekamereni lakho. Uzobona kwenzeka izinto ezingalungile ekhaya ubese usola abathakathi usola uNkulunkulu ukuthi akakulekeleli ukudedela izinto umkhonza wenza yonke into kanti wena okudede ngekhaya udedele isitha sangena ngoba isabatha uligcina ekhaya. Ingqiki ibhasi sibheke kwaNongoma ngomunye unyaka kuqashwa amabhasi eMlazi. Lase ligingqike lalingemva kwethu. Uma khanje kuyobika enkosini uThingo ithi inkosi eThingo ibhasi aligingqwanga yiNdiya kodwa ligingqwa abantu abangaligcina isabatha. Kumi kanjani wena? Asizosaba ukudla kwakho mangabe ukuphethe la ethempelini ngoba wena ucishe isikhathi sesidlulile. Zizothola kanjani ingane zakho umsebenzi isabatha likaNkulunkulu elukhiye wena ungaligcini ungalibambi uligcine ulikhumbule ulenze libe ngcwele. Khona abantu abayina ngolesihlanu uthothi zonke lezi insuku akenzi lutho mina ukayina ngayina ngesonto mangigejekile ngayine ngolesithathu noma ngolesine kulesihlanu ngithinti lutho ngoba akufanele ufike uthi cha bese ngiphuthuma ngayini uthi umshumayeli umngoma unikeza umuntu inkonzo bengisahamba ngeyitimela ngikhuluma indaba yesabatha. Amen. Uthi kwafika umuntu umshumayeli lapha eMalikazi wayesemnika inkonzo lo muntu akamazi uthi uqhamuka koClermont wayesemnika inkonzo uthi uNkulunkulu angikhulume ngesabatha. Amen. Ngoba kungenzeka ukuthi izinto zakho zibophene nje ngoba isabatha ulinakile. Kwacishe kwasho umuzi ekhaya kanti ubaba ubethu wenza ubuntu wanqamulisa umuntu unqamula nangesabatha ethwele izinkuni kanti isabatha seliphukile. Lingcuphe njengoba kwakuyobikwa enkosini uThingo ithi labantu abanekayo ngesabatha abaneka izingubo zabo online bafika bazomangala ukuthi mina ngesabatha ngiyasebenza. Abakhe ekhaya kanjani ngoba mase kuyisabatha kufanele kuphumule yonke into. Wayesemnika ubaba umngoma lenkonzo ungixoxela nje simile station silinde isitimela uthi uShembe wenza umhlolo njoba ngithi wojwayela ukayina ngesonto noma ngomsombuluko noma ngolesibili ulesithathu latest ngolesihlanu ungathinti lutho ngoba uzoze wone. Khona abantu abapheka selishonile isabatha la mina nginenhlanhla ngoba kuyangigulisa ukudla engikudlile ngakuthola maye kwangigulisa ukudla kwakho ngiyakuyeka ngiphinde ngikudle ngoba khona into ekhulunywayo ngawo ukuthi isabatha uligcina ngendlela. Mina ngeke ngahamba nezinsizwa zasempumelelweni ngomhla 25 December zithi kade sakugcina mfowethu asambeni soko sinyanga oyikhetha nendawo ehamba mangabe uyiNazaretha sithema sambile kanti siyoko sinyama ayingakuchazi nje okuningi ngichaze lokho okwaphambanisa ingelo siyami naliyanto ngoba
kungenzeka khona izihlobo zabo bese ziyahlubuka. Kodwa ngizosho into yakhulunywa uma ngibuya lapha sengigula. Safika sayosinyama sabuya ngabo 10 ngafika ngathi ngiyangena ngiyalala saphenduka isisu. Ngayihamba indle encane kwaze kwacishe kwasa. Kwathi ngo4 kuyabuya ngaphezulu yaphuma yonke. Uyangibiza uma yini uphuma phi kwenze njani ukuthi ma bengibizwe ilezi insizwa esabatha phezulu. Zathi siyokosinyama. Sithema sifika lapha ngase nginqena ukusola ngoba mangabe ukhuluma into kaNkuluNkulu umile eqinisweni ubizwa ngoqhawe. Lezi ilogene ezifikile zokubiza abantu ngoqhawe ezikaSathane. uSathane ubulala umsebenzi kaNkuluNkulu ngani ukuthi ngigxeka abantu. Inkosazane enekhanda layo engazange ifake umuthi ekhanda ukuthi inwele izenze zibe lula ibizwa ngoqhawekazi ibe sigcina naye sithatha umuthi ufake ekhanda ngoba ifuna ukuthi ibe sezingeni lenu usufile umsebenzi kaNkuluNkulu. Insizwe ebamba umthetho engenantombi ehlala kubo mangabe ibuye esikoleni noma ibuye emsebenzini engahambi nabantu laba bakhona la emhlabeni abaphila impilo yabo ibizwa ngoqhawe. Igcina naye isizwana nalabantu ibe siyaphuma emthethweni kaShembe. Anoyiqaphela lezi logene ezifika nabantu kubizwa abantu ngoqhawe ngoba umuntu egcina umthetho kuthiwa uqhawe. Ngabe sengiyeka ukusola ngathula ngoba ngiyabona ukuthi la ngathi ayosiwe yimina lenyama ngayosa yadliwa. Uyabuza kuma uthi la benyoko sakhona ikuphi ngiyamtshela uthi mntana mvele bekungafanele. Inyoko sakuleya ndawo inyama. 2 la malahle nosengawa lokho evuthe ngesabatha kusuka ekseni. Noma ngabe nosebusuku seniliphulile isabatha kaNkuluNkulu. Kodwa uyabona njengoba kwenzeka lento kuwena. Ingoba ingelosi yakhe iseklini iyayikhipha into engcolile. Ungaphindi uyenze lento. Uyafuna ngikubekela ubufakazi balento engiyishoyo. Uhamba kulezi insizwa ekade ninazo abasenengilosi esaphila uzobona bazofika baphathwe lento ekuphathile nawe. Saba bathathu kubantu abawu11. Ngikhuluma ngesabatha. Ukuthi ngashayisa nami ngithathwa abantu nganqena ukusola kodwa ngoba bayangazi babeshila ukuthi usibani bani vele uzosola ngase ngithula. Ngoba bayangazi ukuthi into uma kuyaphuma eceleni ngijwayele ukuthi ngiyikhulume ngaso sikhathi. Kodwa ngathula. Wayesengikhombisa uNkulunkulu akufanele. Ngithi nawe ke asingasabi ukudla kwakho ngoba kusigulisa ngoba isabatha uligcina ucishe isikhathi. Uthi ubaba uMngoma wafunda umthandazo lo baba wayesengena enkonzweni. Washumayela kabili kathathu. Wayesethi khona abantu oyathi umuntu ngibuye late emsebenzini ungazi ubengalungisela ingane isabatha ayine ngomsombuluko noma ngesonto noma ngolesibili noma ngolesithathu athi awuthi ngayine athi awuthi ngigeze ngoba ngumshumayeli ngumgcotshwa athatha umNazaretha ayinathi ngeke kubukeke mina ngiqhamuka ngigqoka umNazaretha ushwabene. Uthi uMngoma ngavele ngabanda ngoba izolo ngifike isabatha selingenile ngathi ngibuka umNazaretha ngathi ngumshumayeli ngeke kubukeke. uShembe wayesethumela umuntu ngakusasa ukuthi umshumayeli wonile. Wena ngeke ube naleyo nhlanhla. Wasolwa ngaleso sikhathi wathi ephuma wayefe embuza lo baba ukuthi uphuma wathi ngiphume kule moto wathi uyithatha lento okhuluma ngayo wathi uNkulunkulu ngiphi inkonzo engiyicelile. Wathi yazi lento okhuluma ngayo ngiyenzile izolo mina. Wathi ngeke ngiphinde ngiyabonga uShembe sangithanda. Cela uqhubeka naye incwadi baba. Nendodakazi yakho. Indodakazi yakho mawunayo ayiligcine lelisabatha. Nesisebenzi sakho sesilisa nesesifazane. Nomuntu osebenza kuwe wesilisa nowesifazane. Nenkabi yakho nezinkabi zakho. Akonkabe ezoboshela ihambe iyolima namhlanje ngoba wena usukhetha ukuhamba indlela kaNkuluNkulu naye ayiphumule ngoba iyona ezohamba yokuceba ithi Shembe lo uyangilimisa. Nohambeleyo kuwe emzini wakho. Ungathi khona umuntu ovakashile bese uthi ngoba yena uvakashila kalazi isabatha angimphekele itiye namhlanje. Ume kwakho ugcina umthetho wakho. Verse 11 ngokuba ngezinsuku ezisithupha ngeinsuku eziyisithupha
uJehova wenza izulu nomhlaba. uNkulunkulu yena wenza izulu nomhlaba. Cabanga izulu nomhlaba into engaka. Wayenza kodwa ngeinsuku ezisithupha ngoba uNkulunkulu. Nolwandle nakho konke okukho. Wayesenza nolwandle nakho konke okukho. Waphumula ngosuku lwesikhombisa. Lolu suku siligcina ngoba nathi umdali wezulu nomhlaba uShembe waphumula ngalolu suku. Nathi asimlingise. Amen. Ngicela ungifundele la ithi ungabulali lapho. Ungabulali. Njengoba le ncwadi ithi ungabulali, ungakufisi ukuthi usibani afe. Lo muntu usumbulele muke wafisa. La ngiyabonga baba inkosi Moses. La ngiqonde khona mangithi ungabulali njengoba sesingamaNazaretha abantu abala. Khona abantu akade bezingela la besaphila emhlabeni. Khona abantu akade beshaya inyoni besaphila emhlabeni besakhula la. Benginesifiso sokuthi mawumuntu onjalo ungazi ufe, ungawukhiphanga umnikelo uye kumshumayela uthi baba ngizocela into ethelelo kulezi izilwane engazibulali. Ngoba isilwane mawusuyinazaretha siyakumangalela mawusibulele. Noma ukade ungakabi inazaretha sikulindile sithi mina wangibulala. Mhlawumbe esinye wasishisa amaphuphaso nje inyoni wayibulala yayinamaphupho wayibulala. Kungakuhle uhambe ufike ucela into ethelelo nje embengeni ezilwane nowake wayibulala ngoba khona ezinye wayibulala ungezoyisebenzisa. Iyokusiza lento. Ngoba kuthiwe kuphakameni ngelinye ilanga wafika inyoni yahlala esihlahleni. Yayisitshiyoza ithi inkosi ilanga sengikhohle isibongo salomndeni yayisiubuza ukuthi uphi umndeni wakasibanibani. Le nyoni izomangala ithi umfana wenu ubambe shuthi kwakuyinyoni le yesilisa le izomangala ithi ubambe unina wabantwana bayo umele wayibulala na izocela umndeni wakhe. Kwathi awuphume lo mndeni ugijima uyokhuza lo mfana owayesebambe leyo nyoni ezoyibulala nganoma ebambe emgogweni. Bekukuhleke uma wake wayenza lento yokuzingela yokubulala izilwane uzoyithatha kancane nje kodwa uhambe uyocela into ethelele embengeni uthi ezilwane ningake ngayibulala ngicela into ethelele ngoba mhlawumbe nawe izinto zezingane zakho zibanjwe ukuthi nawe wakwabulala unina umshisa abantwana. Sho njalo baba uMgabhi uthi kwaqhamuka abazingeli bezingela zijaha inyamazane yayisifika ingena kwakhe. Uthi mayingena wayivalela. Bathi mabefika izinja ziyazola egceni base beyibuza wathi azange ayibone base beqhubeka behamba. Yena ngoba ke uyikholwa kwakufanele inyamazane mayisihamba mase behambile ebese yayivulela ihambe. Uthi ke wathi mabehamba abazingeli wayeseyibulala lenyamazane wayeseyidla. Wathi methi ubuka impilo yakhe abantwana ume bathola badlule emhlabeni. Badlule emhlabeni wayesahamba esihlalweni sobukhosi. Wayesefike ibika lento uthi baba abantwana engibathola badlule emhlabeni. Ithi inkosi mawucabanga babulayo into baba ngazi. Ithi inkosi uyakhumbula inyamazane eyayijagwa izinja yabaleka esifika ingena lapha ekhaya wayivalela. Wayenze njani? Uthi baba afika amaphisi ngawatshela ukuthi ngiyibonile inyamazane idlulile ayizange ingenela ekhaya. Wawuthi ngawathetha ngiyibonanga. Uthi ke wawusiyenze njani? Uthi baba sesihambile ngase ngiyibamba ngiyibulala. Uthi mntana mina wayibona engajwayelekanga kuleyo nyamazane. Uthi baba ngisakhumbula. Uthi uyakhumbula wathi uyayibamba uthi ebeleni ngabe sengijazisa ubisi. Nganithi ngiyakutshela ukuthi le nyamazane iyancelisa. Ithi wena uzange ubone uthi wayibulala. Uthi le nyamazane ke yabona imala seziqhamuka ziza yayisishiya abantwana bayo lesihlahla ekuso yayisithi okungcona babale ngoba zayizobulala wasani yayisibaleka yona. Ithi ngabe sengiyifaka la emzini wakho ngoba wena uyikholwa. Ithi ngangithi uzoyisinisa mntanami. Ithi abantwana bayo balamba belinda unina baze bafa. Ithi bathi ke nawe ayikho into ekujabulisa ofana ube nayo bona balamba baze bafa. Ithi inkosi
hamba mntanami ufike ubhusha ihlathi elingezansi kwakho. Ufike utshala indlubu. Uyihlakulele. Ungazenzi lutho, ziyothi sezivuthiwe. Ubiye. Uthi intathelelo yakho uyayithola, mekwafika inyamazane zadla. Ithi uyayithola into kodwa mayingafikanga ukuyithola. Uthi wakwenza lokho wakwenza. Zakhula ngempela wayihlakulela. Uthi ngempela zafika inyamazane zadla kwakuthola kwakhe intethelelo. Amen. Uma ke wena nawe kwake kwakwehlela lokukoda wazi namhlanje uganisa ingane emzini ayibathola abantwana mhlawumbe ibanjwe isono somzali siyethe sizofuna indlela asiyazi ukuthi ikini kodwa ke njengoba sizofuna indlela nje ziningi izinto ufana nokufika lethu uthi umvangela umyende uma ufika sekufundwe le ndawo lethi esilandelo sebandla la emthandazweni wesabathe ezantsi ethi makube njalo ithi uthi awubusalotshwa kwasho inkosi bekhona uthi awubusalotshwa encwadini yokuphila ukuthi ukukhona enkonzweni yesabathe njoba sithi sisofuna indlela abantu ababa naleyo nkinga abayilungise leyo nto ngoba kufika umkhokheli ngelinye inkosi ibiza umkhokheli mumbe ngelinye ilanga ithi mntana mangikubone sontweni uthi baba ngihleze ngikhona ithi angikubone encwadini yokuphila kusho inkosi la uthi baba ngiba khona njalo mina esabatheni ithi mntana mlutho wena esabatheni wagcina mhlazana ukhetha inkosi wonke lamanye amasabatha ufika late awulotshwa uma kuukuthi unaso leso sifo namhlanje uShembe uthandile wathi ayikhulunywe lento ukuze uyiyeke ngoba abantu ukuba kuthiwa umshumayeli uhleze ephethe isikhwama semali ngesabatha athi umuntu ofikile ngesikhathi esabatheni unikezwe 1000 ngaba vele gcwala leli thempeli ukuba kuthiwa kutholakala 1000 ngesabatha noma ngo14 noma ngo23 noma ngo25 ngaba ayikho insizwe kuthiwa ayikho ku23 ngaba ayikho insizwe kuthiwa ifika late ku23 ifika late esabatheni ngaba akekho umama ofika late ku14 esabatheni ayikho intombi efika late ku25 nasesabatheni ukuba kuthiwa kumiwa nge1000 esangweni ukhona ngabe ufika late ngoba ubale lithi ngenyanga no 4000 6000 ngezefungu 5000 ngezefungu ngaba abantu abalove masabatheni manje inkinga sizosebenzela imphefumulo yethu hayi inyama njengoba ke sila kungakubi sifeyile sesinikezwe imbuzi kade ngifunde esikoleni ukuthi mawe ubhala ubhala into oyicabanga ekhanda kade ufunda ukuthi konje yilokho engicabanga ukuthi kuyikona njoba kuthi uShembe umsawa kuhlezi phakade kushiwo ukuthi uthatha izulu wathi minani oyolingena othanda ukulingena ongekalingena ungathandi usitshelile uShembe izinto eziyosenza singene ezulwini kodwa thina asizenzi shutha asithandi uShembe usinikeza imbuzi ithina siyoyifayilela wathi bhalani naliphepha kodwa nansi imbuzi ithina siyofeyila ngoba sithanda uma ngathi ake ngibuza abantu ukuthi kusukela kuJanuary zingakhi izefungo oyiphulile mangakho amasabatho waphulile ungayihlazo ngoba khona umuntu okahlali athatha indlela yakhe ibale ngaphezulu kwesabatho ngesabatho awuvumelekile ukuthatha indlela yakho awuvumelekile kodwa abantu bayakwenza lokangabi nalo uvalo isikhathi sikaNkuluNkulu osiqaphela ngoba lento yokuvukela ngalela langa ukuthi wena ngesabatho bokuthatha indlela yakho mntanami iyonto edala ungangena ezulwini ngesabatho bufika late wena iyonto edala ingangena okwazi mawufika late esabatheni khona abantu abasuke sebekulindela abaloke bebheka amawashi bethi lenganiphi ngoba ngeke singene ingekho uze wazi ngisho emgidini okuqaphela ukuthi mangabuye emgidini usigcina isikhathi ngoba khona abantu abakulindile ongababoni uthi omunye ubaba kulahleka iringi yamakoti wakhe sigibele nayo itekisi funde babuthi anogcina isabatha lami libe ngcwele kini ithi ke lencwadi anogcina isabatha lami libe ngcwele kini lo dumaza akafi impela lowo kodumazi isabatha akafi impela
osebenza umsebenzi ngalo wonqunywa kwaba kubo. Uma usebenza umsebenzi ngalo ngeke ujeziswe uShembe unqunywa yilabo bakini. Ikhona lenyenye sasuyifunda 56:2 Isaiah. Ubusisiwe umuntu Njengoba sila khona umuntu obusisiwe owenza lokho kuzofundwa la. nendodana yomuntu abambelele kulokhu. Owenza lokhu nendodana yomuntu. Ogcina isabatha engaloni. Nosibambayo isandla sakhe makufika ukuthi ntshontsho uthi cha ngeke ngikwenze lokho. Makufika ukuthi cha awenza ukuthi okwazi ukuthi kuphambene nomthetho kaShembe uthi cha ngizokuyeka ngeke ngikwenze ngoba mina kuzothiwa nithengi iNazaretha. Ngiyabonga baba. Bekani indlebe nina maZulu. Ake nilaleleke nina maZulu. Ngiyakukhuluma uzwe nawe mhlaba. Ngiyakukhuluma ke nawe uzwe mhlaba. 11 Deuteronomy 20:11. Ngokubala sisimamazelo engikutyala ngaso. Ngokuba ke lokho yalwa ngako. Namuhla. Asimangaleki. Akuyonto oyiqalayo. Asikho kude. Into engekho kude nawe. Asikho ezulwini. Asikho futhi ezulwini. Ukuba uthi ubani ubuyela naso ezulwini. Into ehlezi ikhona mihla namalanga lapha esabana. Ukuba sisizwe sisenze. Asikho phesheya kolwandle ukuba uthi ubani. Ngeke uzokufana ngisho ubhuki ibhanoyi noma umkhumbu ukuze uyolanda lamazwi noma lento efunakala kuwe. Kodwa izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nenhliziyo yakho. Ngiyabonga. Laba ngcwele siyazama nje ngoba khona umuntu mhlawumbe koshaya isonto elizayo engasekho. Mhlawumbe mawuphenduka namhlanje uthi cha Shembe ngicela ukubuyela kuwe. Uyophinda kulobe encwadini yakhe yokuphila. Amen. Kodwa khona umuntu onenkani ke. Ngoba uShembe ushilo uthi ukuza kwabantu la kuhlukene kathathu. Uthi khona umuntu olethwa abantu bakubo. Khona umuntu othandwa yithina aboShembe simlandi. Khona umuntu olethwa uSathane. Uma uyizwa lento eyisho ukuthi kuhlukene ukuza kwabantu la, awubheka ukuhamba kwakho ukuthi ngabe walethwa uSathane noma walethwa abantu bakini noma walethwa uShembe. Uma ke walethwa uSathane, sala usubo wala ekhaya umehlule. Uthi cha Sathane, ngiyayibona indlela engenza ngayo mina iphambene nendlela ethanda uNkulunkulu. Okusho ukuthi ngalethwa uwena, wawufuna ngizosebenzela wena, sengiyakwala ke sengiqoma khona la. Ukuletha uSathane esontweni ukuthi mangabe kuyala umshumayeli ethi angiyifuni lento wena uyenze ngenkani. Athi umkhokheli methi lokho angikufuni wena ukwenze ngenkani. Athi umphathi wamakhosana methi lokho akuvumelekile wena ukwenze ngenkani. Uma kulethwa abantu bakini, uma wena usuzofika late esontweni, uthi bona baphi benze njani? Ngoba uthi lo baba kulahleka iringi yamakoti wakhe. Wayesefika eshisa impepho sasibuye ebuhleni. Wayesefika eshisa impepho ekhaya. Wayesefika uma wakhe uthi cha wemntanami. Iringi kamakoti ayilahlekile ithathwe yimina nje ngoba umakoti uyadelela. Umezwa ukuthi emgidini yena akaphume uyaphuma yoma ngaphandle. Sengikhatheli lento yakhe mina. Akawuqedi la yini methanda uyaphuma ixoxela indaba lapha. Manje mina uthi ngigida nobani? Uyabona ukuthi khona abantu ababambelele kuwe njengoba uyesabatheni mawuthanda. Labantu ababambelele kuwe benze njani uma uyesabatheni mawuthanda wena? Uma uyesefungweni mawuthanda kuba labantu fanele bagide ngawe. Fanele benze yonke into. Usho njalo umkhulu eyala ubaba uthi mntana mawusesabatheni ungakhulumi, ungaphazanyiswa yilutho ngoba mina ngisuke ngilalele ngawe. Laba balalela ngawe wena mawuzoxoxa nomngani wakho oseceleni kwakho niyidla indaba nize niyiqede. Benze njani bona? Uyalotshwa yini? Lento oyicela uzoyithola yini mawusuyifuna? Awuzogcina uthi uShembe akasebenzi kanti wena ongasebenzi. Umalume ufika ngolesihlanu uthi malumekazi ucela ayinele ibhluku uyalikhetha ibhluku lakhe. Wayesel ayina
vele ishirt limhlophe ibhluke lela elishilo silungisa indaba yeSabatha neNazaretha uthi iNazaretha elifuna uShembe linjani wayeselala umalume wena uzolala ukukhulumile lokhu kungenzeki lutho kodwa unenhlanhla ngoba uShembe ufikile namhlanje wakhuluma ngathi Thembeselela umalume uyayibona uyadundubala ethempelini umethi uyafica indli ngala eduze kwethempeli kuhlela amakhehla amaningi wayesebonza bakandlovu labantu wayesebuza uthi awubo baba nani bomkhulu nihlaleleni la bathi hayi wemfana njengoba sihleli la bengeke phela singene ethempelini ngoba wena ubhincile asikwazi ukungena ethempelini uma ungabhincile wena phela ngithi awubhincile namhlanje ugqoka ibhluku ubengakaligqoki ibhluku umalume ukhulumile ukuthi umalume engazama ayinela ibhluku kodwa ngoba usekhulumile useyenzile leyo nto kwavuka ekseni wafaka ibheshu wathi into engiyibona ebusuku ngiyayisaba ukuthi kanti obaba nomkhulu abangena ethempelini mina mangabe ngingabhincile umunalo ke ibheshu lihlele ekhaya ngicela wazi namhlanje uthi abakini ohamba nabahleli lapha ngaphandle ulibhinca ngoba uzwa ukuthi angilibhince akukho la ngalibhinca ngakhona kulonyaka uqala unyaka odlule mhlambe kunye ebuhleni kwakunetha la ngalibhinca ngakhona ngoba ngiyazi asofikele ukwazi bangcwele ukuthi lento esikuyona kuyona yethu uma sinalelo valo ukuthi lento esikuyona kuyona yethu ayikho into esiyenza ngoba kuvuma kuthina makungavumi namhlanje ukuthi angiswenke hayi ngiyaswenka akuyona yethu lento namhlanje sibe novalo amen njoba sithe sizofuna indlela le ndlela esizoyifuna asiyazi oyazi yilo esibuye sithatha into ayisho sithathe noma kanjani angeke asenziseke ngenkani iNazaretha yala ekhaya makuyisabatha uba muntu ushayele ezantsi ngiyacela siqikelele lokho ngoba ithi intombazane yeSatanism laba abantu abagqoka iNazaretha eshaya emadolweni babhala encwadini yabo mabeyigqoka ngeSabatha zikhiphele nawe encwadini yeSatanism ngoba kuwa kusho umuntu oyisatanist ethi ngale mawugqoka umNazaretha nje thina ubhala encwadini yethu uma ushaya emadolweni boma ingane azithengeli ingubo zithengelwa yinina zithungelwa yinini akungabi lula ukuphuma ingane igqoka umNazaretha oyisikinkili oshaya la einqeni ibi inhlalisuthi ngeSabatha le ngane izokhula yazi ukuthi ilungile lento ngoba uma ubengithengela lo mNazaretha kodwa icala libhalwa kuwena uma kona ingane baba le ngane mayiphuma igqoka ujini ngeSabatha wena kufanele ukuqala maniyothenga nithi ingane soyithengela ibhluku leSabatha mayingenala ibheshu ukuze ungalothi icala ngoba ngeke libhalwe kwelizobhala kulobhalwa kuyona ngeke libhalwe kulobhalwa kuwe uma ingane yakho uyiNazaretha uyivumela ukugunda ikhathi le ngane isaphethe wena ikhathi ayifuneke esikoleni ngabe ngiyezwa makuwumthetho wesikole uthi cha le ngane ayigunde kodwa ayikhathi ziyasuswa nje inwele mangabe kugunde umthetho kodwa mayisigunda ikhathi kukhomba ukuthi umthetho anubambile inina lengane nithi lengane ayifunda ukuthi umthetho uyiphulwa kodwa icala liyobhalwa kunini ngizama ukusiza abantu ukuthi ezinye izinto eziyokwenza indlela yakho ungayifi njengoba kuthi uyifundise kahle indodana yakho ukuthi umthetho kaNkuluNkulu uthini nomthetho wekhaya ukuze wena icala lawo lingabhalwa kuye ayizenzele ngenkani simenyiwe thina sonke simenywa inkosi size sisindiswe
ngicela ungifundele leya ncwadi yokugcina 32 uverse 12 iqale kuyona bese ngehlela ngezantsi. Exodus 32 uverse 12. Ukuhamba kwethu bangcwele masambe emhlabeni kubi uhambe uyiNazaretha unyamalale ungaveli ungasho nokuthi uhambe kahle yini uyifunde mawusuyitholile. Exodus 32 verse 12 ufundeka nje. AbaseGibhithe bayakusho ngani ukuthi yona 32:12 Exodus 32:12 yona u15 uthini 15 uMose waphendula wehla entabeni. awuqhubeke naye ufuna le ikhuluma ngesabatha 31:12 noma 32 isu 32 ngoba indaba yethu ingesabatha ithi uNkulunkulu akangivuselele nje ngesabatha. Okay, ngizongifundele. Nxa ubaba 31:12 uJehova washo kuMose wathi uJehova ke wakhuluma kuMoses wathi isho kwabaka-Israyeli uthi yisho kwabaka-Israyeli uthi anogcina amasabatha ami impela asogcina amasabatha kaNkulunkulu impela kuyisibonakaliso phakathi kwami nani. uma siugcina umthetho kaNkulunkulu wesabatha lokho kuyisibonakaliso phakathi kwakhe nathi nasezizukulwaneni zenu naseyizukulwaneni lezi eziyithina ukuba nazi ukuthi ukuba kwaziwa ukuthi nginguJehova. uma ugcina isabatha lokho usukwazisa ukuthi uNkulunkulu ukhona mkhulu uyaphila. NginguJehova onahlukanisileyo. Uthi lo nkulunkulu kusahlukanisile njengoba sila abaningi abantu basemcimbini kodwa wena kukhethile la namhlanje Anogcina isabatha libe ngcwele kini. asigcinele libe ngcwele singalidumazi. Lowo oludumazayo akafe impela. Thiwa ke lo oludumazayo akafe kuyenzeka ke ufe uphila nje ufe ngokuthi izinto zakho zingalungi nezabantwana bakho zingalungi ngenxa ukuthi wena udumaza isabatha. Osebenza umsebenzi ngalo wonqunywa kwabakubo impela. Qhubeka nawe. Kungasetshenzwa insuku ezisithupha. Ithi izinsuku zisithupha nje zokwenza intando yakho. Kepha ngosuku lwesikhombisa Ngosuku lwesikhombisa kukhona isabatha lokuphumula. usuku lokuphumula likaNkulunkulu. Lingcwele kuJehova. Lingcwele onyazini lezulu. Osebenza umsebenzi ngalolu suku lwesabatha. Osebenza umsebenzi ngalolu suku lwesabatha akafe impela. Ngakho-ke abaka-Israyeli Ngakho-ke abakwa-Israyeli abagcine isabatha. abagcine isabatha Babheke isabatha balibheke ezizukulwaneni zenu. njengoba ufundisa izingane zakho uzitshele nazo usenga ekhaya lakho noma ngaba useka lingapheli isabatha. Libe isivumelwano esiphakade. Libe isivumelwano esiphakade. Liyisibonakaliso phakathi kwami Ithi ke luwuphawu phakathi kwami nabako-Israyeli nabantwana bakho uNkulunkulu. kuze kube phakade. Ngiyabonga Nkosi wami. Uma kugcina isabatha umuntu kaNkulunkulu sengigcina nje. Uma uhamba emhlabeni usukunophawu lokuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu. Kodwa uphawu lithola ngokugcina isabatha. Kuke kwafika umshumayeli uDondeethempelini lethu ngisekwandeni mina embumbulu. Wakhuluma ngesabatha. Uthi buhlungu into ayibonile. Bathe bese ebuhleni wahlangana nomshumayeli angeke ngayisho indawo. Uthi lo mshumayeli umuntu kaNkulunkulu ngiphuma emngcwabeni. Kade ngiyofihla inkosana ebulewe yisabatha. Uthi bese emlandisa uthi ke lenkosana wathi kula ebuhleni yaza fika kuyena edodeni ithi baba mshumayeli ngithe ngilele ngolesihlanu ebusuku
kwafika abantu bakithi bathi mfana sicela ugoduke thatha imithwalo yakho uyiqoqe ngoba sesikulandile uzofa ngoba wena ucishe isabatha selingenile uthi thina sesikhishiwe ezulwini ngenxa yakho bathi ke sicela ugoduke uyofela ekhaya ngoba uma ufela la kuzobe konakele kakhulu ugoduka sikunika izinsuku ezintathu ozofika uyihlale ekhaya bese uyahamba emhlabeni uthi ke ubaba uDonda uthenwe namshumayela uthi ayikho into bengizoyisha ngoba bese kukhulunywe kanje ngisabile nami ukumthatha ngithi esihlanu sobukhosi uthi ngathi haya kagoduka ngempela ufika wahlala izinsuku ezintathu kwashona uthi ngiphume emngcwabeni wakhe yingakho ke ngiluleka ukuthi leli sabatha bangcwele ake siliqaphele kufana nani isabatha leyinkinga kakhulu nansi enye yalo futhi ngoba uNkulunkulu ngiphuza ngikhulume ngala ngijwayele sisebuhleni insizwa kaBhengu yakwanyuswa siyaxoxa uthi mfethu isabatha nje ukukhuluma ngalo lenza umhlolo kunensizwa esihlala nayo lapha ya eKhathomeni ngikhombisa incwadi ithi nansi incwadi kade ngiyocela ngayo ibhayili banginikezile ibhayili kodwa icala ngathi liyangigojela yini uthi kufika umkhulu ubusuku wathi mntanami sikhishiwe ezulwini into esizoyenza kuwena sizokubophisa wena bathi wena udakwe utshwala ngesabatha sakhishwe ezulwini mhlambe nibagwema abangani abangakholwa ngoba bazoni-introduce kulezi zinto ezidliwa la emhlabeni nigcine seniphuza utshwala bese beyaphuma okhokho benezulwini ithi ke bakhishiwe ezulwini bathi bazongibophisa ngiyazi le uthi ke kube weekend ngagoduka ngaye ekhaya ngavele ngafika umakhelwane eshaya inkomo yami ngadonsa isibhamu kamdubula wangafi kwangithatha wayongibopha uthi ke ngase ngicela ibhayili uthi kwayicela ibhayili wayithola ukuthi kodwa namhlanje uvalelwe ngesabatha ake sibheke indaba yesabatha kufana notshwala uma ngase ngingabuthinti uma uyiNazaretha ugaya utshwala usufakela amatshe amhlophe usukholwa uze wazi ukuthi nangamhlazana uhambe emhlabeni uyala kulabantu adubagayela akekho umuntu omgayela utshwala osezulwini ngoba utshwala umuntu ophuza utshwala akekho ezulwini ngikutshele nje kahle namhlanje ukuthi isuka kanjani indaba yotshwala uma umuntu efika evele ezulwini usuke umoya abekwe kubazali bakho bamzali ebese phila enyameni uma esephila enyameni inyama iyamfundisa zonke izinto ezikhona la emhlabeni imfundisa ukubhema ugwayi imfundisa ukuntshontsha imfundisa ukuphuza utshwala imfundisa ukuqonywa imfundisa ukuqoma mase hamba emhlabeni lo muntu athi uyafika lapho uma khona kufike kuthiwa sikukhiphanga thina unaleli phunga lazo zonke lento ufika nazo phinde emuva athi mefika kuwena ngephupho njengoba athi inkosi ilanga ngizobadedela abantu bakini bayikhulumele kini kodwa ngiyadabuka ngoba ngazi uma niyakulizwa yena ulimi abawulikhuluma afike kuwena athi ucela utshwala wena uthumela izingane imithombo kanti ubengasho ukuthi ufuna utshwala ubethi hambe ebuhleni uyomcelela ukuthi uShembe amyekise utshwala amgeze uShembe ukuze ekhaya lakhe la evela khona amukelwe uma wena uthatha umuntu umgayela utshwala uthi akahlale phi ngoba akekho umuntu othanda ukuhlala esibhokweni uma umuntu omgayela utshwala ukuthi ngokuthi waphuza utshwala wathatha wafaka emafutha enabilayo mevela ngesibonakaliso uthi ufuna utshwala wena uphinde ubugaye uthini uthi aphume emafutha enabilayo noma uthi ahlale khona babncama uthini uthi ahlale khona uthi aphume umgayela umhlalisa khona yini ezolunga ekhaya izingane zakho zedanga uzekudanga ushe intombazana ithi inkosi ilanga inyanga yezulu ixoxa inkosi ilanga ifikile emkhayideni ithi ngifikile ngambona ngayibona inkosi ukuthi ibinolaka ngahlala ngayifihla uthi ngoba ifihlela lutho yangibiza yayisimbiza ngale igama lakhe eqala ngo-A ithi ngeza uthi afika athi bangihlupha lapha beze mbengeni bezocela ukugaya utshwala ithi inyanga yezulu ngibuzile ngathi pho nkosi uthini kubona ithi ngiye ngibanika isibuso la ekhaya unikwa yonke into oyifuna ngisho noma ngabe yimbi kanjani
ithi kodwa nomntwana wakho saphila uyajika endleleni abuye nomkhokheli wakhe isho umshumayeli abuye naye azocela intethelelo ukuthi ufike embengeni wazocela ukugaya utshwala into uShembe athi akayifuni mawusuyi Nazareth. Ithi ngithi abantu abagaya utshwala bengizoyifunda ikhona leyo ncwadi ngiyiphethe la bengizoyifunda ikhuluma inkosi inyanga yezulu ithi umuzo ogaya utshwala usufaka amatsha amhlophe ithi ngithi bayoqalekiswa labo bantu kuyophuza kuze kuphuze ngisho intombazane yakho. Sikhuluma eKenani le ndaba yatshwala ngayichaza njengoba ngiyichaza kwasuka umshumayeli wasempangeni wathi bambala insizwa yakithi uNkulunkulu akukhulise yazi ngendlela okwazi ngayo uyibeka into yakho namhlanje kwamina ngicacele ngumshumayeli ukuthi umuntu uvele ezulwini usuke clean uma esefile fana phinde ezulwini ufika aliwe ngesikade ezenza emhlabeni uma uthi wena umnika lezo zinto uthi aqhubeka zidle uthi akahlaliphi kwasuka umshumayeli uDlamini wakhona embumbulo othandweni wayesesondela uthi lento ekhulunywa lensizwa iqinisile utshwala ubugaya emusweni Nazareth uthi mina ngibenzile utshwala njengoba ngenza umcimbi mina njengoba ngumshumayeli base befika bengithethisa abantu bakithi bathi mfana umcimbi siwubonile bumuhle impela utshwala ubuganga ngani uthi ngavuka ngaxoxela unkosikazi wathi unkosikazi manje baba sokwenze njani uthi ngavele ngangamphenduli ngaphuma ngashona esitolo ngalanda uthulisa abathathu ngababeka emsamo ngathi nina boDlamini njengoba nithe ngicela utshwala ngiyaxolisa bengingabugayanga ngicela nabo ke namhlanje niphuze utshwala engikufundisa uShembe uthi wathi unkosikazi kuzolunga ngathi kuzolunga uthi salala bafika bathi hawu mfana wazosigayela utshwala obumnandi ukuthathe yipi uthi ngathi ngikufundisa uShembe inkinga esinayo uvalo nokungakwazi ukuzwa ulimi labantu abalelo thuli lomhlaba uma bethi wena wenze lokho abakusho kanti akachazi lokho uchaza ukuthi ngaliwe ezulwini ngenxa yalento ngicela ungene kuShembe umtshela ngiyengisa utshwala ukuze nami ngikwazi ukuqhubeka nendlela ngiyekhaya inyanga yezulu ufika umama kuyi uthi baba ngizokwenza umcimbi ekhaya manje ngingagaya inthugayelani thina sihluphekile kangaka uthi obaba babephuza uthi cha angithi ubabhathiwe wena uthi baba sengibhabhathiwe ithi yabona mhla kubhabhathiwa wena kwabhabhathiwa bonke abantu bakini manje uzogayela abantu wena ithi mana samusana ukugaya utshwala senikholwa uNyazi angingamushi isibongo ngoba umgcotshwa lo baba baxoxa nomshumelo waseGoli uthi uyokwenza umcimbi uthi manje uzogaya uthi ke lo abaxoxa naye kanjani uthi phela abakholwa bonke abantu abasizalayo abanye babengakholwa wathi uhambe enkosini wayesehamba lo mshumayeli uma efika uNyazini uyayibika baba ngizokwenza umcimbi ngithi uzokwenza kanjani uyachaza ukuthi uzogaya uNyazi selibuza ukuthi uyaphuza utshwala wena uthi baba ngiphuza manje pho badlisa kanjani into ongayidli wena abantu bakini hamba wena ufike uthenga othuli ithi ubabeke emsamo ubese uyakhuluma uthi nabo utshwala ngikufundisa uShembe ngicela niphuze bona hawu wenze kumcimbi bafika babonga bathi kumnandi utshwala uphinde ugaye uyabona ukuthi thina soniwa ukuthi masifuna ukwenza imicimbi siphuma siyohlola kumama owaziwayo lapha ongekho ngisho la esontweni afika kuthethi kumekhehle esangweni lifuna ugaya ukhamba ubese uyakwenza suphambene noShembe ukukhuluma kanje ukukhuluma okuqondile kusuka umuntu la akutshela ukuthi hayi ayikho uyabheda lo mfana utshwala buyagaya ukubeke kamakhelwane uma ubeke kamakhelwane lo tshwala ingabani ngoba ngambuza khona umunye eKenani ethi noma ngigayela utshwala mina ngiyabugaya ngoba kulona ikhaya lami leli kulungile wazalwa wena eNazaretha la obaba wakhe abasekho bika uNazaretha wena ubatshela ubaba wakho ukuthi usuyakholwa usuyiNazaretha wenza inkonzo kwamahlukana ndlela uvalelise intweni kade uyihamba nempilo yakho yokuqala uma usuyenzile yonke leyo nto ayikho into ezokulandela wena ngokuthi wena usuyiNazaretha uthi hayi ngeke mina ngiyabugaya utshwala ngoba umkhulu babekuphuza ngithi umkhulu wakhe asabuthanda utshwala nje besengane awungichazele ke insizwa yakithi uma ngabe wenza umcimbi abantu bakini badla kanjani uthi yena sikhiphe ithebe
ngokuhlukana kwazo seyintombi esamakhosikazi azayikhaya esobaba bese kuyadliwa. Bazodla kanjani labantu obenzela uthi ngasikhathi kudla thina nabo bayadla. Ngithi okay ke kuqinisile impela. Uma ngabe ugaya utshwala babuphuza kanjani? Uthi yena hayi phuzwa abantu abafikile bakomakhelwane. Mina cha wena wenza umcimbi. Fanele kuphuzwa wena ukuze babone ukuthi iyadliwa lento. Hayi wathi hayi ungehlula hayi ngiyezwa. Hayi ngiyabonga. Cha bangcwele. Ngiyacela uNkulunkulu abusise nikuzwile lapho ngithe ngashayisa khona. Ningithethelele. Ngiyabonga amen. Siyabonga uNhlayisothi amagama esesiphe wona siphakele sasutha ongasuthanga ke ngeke beyaphinda suthi inkosi libusise uNhlayisothi amen inkosi libusise uNhlayisothi amen ukuphinda kwasikhombisa amen Banazaretha lamazwi senisiphakele wona makhulu kakhulu ngiyabonga mina njengoba sikule ndawo nje abantu basibuka njengabantu nje abangazi belapha bezihambela indlela zawo njengoba ndithi inkosi libusise nje libusise liphinda phinde kuzoba kasikhombisa amen siyayivala inkonzo sekuseni uphama bokuhloko bayingcwele ngicela inkonzo ayisothe ngasivumela ngumoya ngesabeleke sivumelane naso